Tēnā tātou katoa. I mua i tō tātou tīmatahana ki aino i tātou. E honore kōria he mai nā rono ki te whene whakaro pai ki nā tānata katoa. Āmini. E i whahono mātou ōpono nau tēnei rā, ki te wairua tapu, ki te kōria, ki te nākau tapatahi, kia whakanui a koe runga i te nākau ripena tā, i te whai atu no kia koe noho mai nā i runga i tō torona. E noho i mai koe ki te pupuri nei, te manakitana mo mātou i tēnei rā. Nā whina te o mātou tinana, me o mātou wairua kai ato mohi o mai, mātou kukui a i hua, kōria ki tō ino tapu. Āmini. Taku manawa i ka kapa nei, e ka kapa ana ki ngā whetū, ki te marama katau ki tōna rua, ka tahi au ka kite i te hae, ka tahi au ka kite i te mate. Ko taku tau kahurangi kāri roka i pairau, ki te huihuina o te kahurangi, moi mai rā koutou. E tika ana kia mihi au tātou tini mate o te wā. Rātou e takoto mai rā i o mātou. Kāinga, marae, maha o te motu. Haere, whakanaro atu rā koutou. Kia tiki nāke ko etahi o te huna, ko naro ki te pō. E te whaia hoki moana te rika hekerangi, ko koe tēnei ko naro i te tirohana kanohi. E tangi tonu tō whānau, tō hapu, tō iwea tūhoi kia koe. He kuia nākau nui ki te tangata aha ko kōwai. Nākau nui ki te reo Māori me ona tikana katoa. E moi. E te whaia Marina Sasha. I mahi koe i roto i a toi Aotearoa i nā tau kua pahure ake nei. I noho koe ki runga i te poari o te wakatoi i o nara. Ko koe tētahi i kaha tautoko i nā taonga toi a te wakatoi. Kia tahuri atu, kia koe te rangatira e tā e wira. Kāri roa o te nehutanga o nā whaia nei. Ka whai atu rā ko koe. He ahara he kōrero mōku i tu atu. Kua noho moke te motu i tō wehinga atu. He rangatira i tāia te whakahono i anai Māori me tauiri. Te karaunga hoki ke ata noho a ta wete i ngā kaupapa taumaha o Aotearoa. Tākuta Moana Jackson. O horere katoa ko koe tērā ko tanohi atu e te ringa o Aitua. Kōrua ko wira, inoho ki runga i tētahi taumatake. O koe inoho ki te ao ture. Nā mahi e whakatutuki a koe mo te paingo o tātou katoa. I nā taupapahari pahure ake nei. Ko koe te kai kōrero mo tētahi o nā kaupapa atoi Aotearoa. Anei, ko nui te kōrero. I reira ka whakatakotoria e koe te mānuka mo toi Aotearoa, kia whakauri mai ko te tiriti o Waitangi. Me nā ahuatanga Māori ki roto i ana mahi. Nā reira, ka hiki papa koe i tēnei rā ki tō mara takotoai. Haere e hoki ki tō nui, ki tō rahi e tatari nei mō. Moi mai rā koutou. Muri wai. Ko koe te pau o toi Aotearoa, te kai whakahaere o nā taonga toi a te wakatoi, i te wāe o rāna koe. E kore he wareware tia tō wairua ki roto i a toi Aotearoa. Nā ui para te huarai, kia uru mai ko nā āhuatana katoa Māori nei ki roto i tēnei tari. I waihangatia e koe ngā kaupapa anei tātou e whakatinana nei i tēnei wā. He rangatira hu Māori
He rangatira tū ki runga i o tātou marae maha. Haere, haere, moi mai rā koutou. Nā reira, ka hoki anō kia tātou e hikama, koutou ko hara mai ki te mātakitaki i nā taonga toi a te wakatoi i tēnei rā. Nei mai haere mai ki te whakanui i te hunga ko whakawhiwhia ki nā taonga toi a te wakatoi mo te tau 2024. Ko te tūmanako ka noho ko te runga rawa hei mana ki taki a tātou katoa, a tēnā tātou katoa. Nau pari mai e ngā tai o te motu ki ngā taonga toi a te wakatoi 2024 ngā huru mātahi. Nā te ringa roa o te mate kōwhiori i tū te pō whakamihi. Heoi, ka whakamānoa i ngā kaiwhiwhi o te tau mā te mihi a ipurangi. Heoi, hei kupu tuatahi, ka tahuri tātou ki te minita o ngā taonga toi a Kāmo Sepoloni me tana kupu whakamihi o te wā. E ngā maunga, e ngā waka, e ngā tai o te motu tēnā tātou katoa. It is always a pleasure to speak at Ngā Taonga Toi a te Wakatoi, and I'm delighted to have this chance to offer my congratulations to the 2021 award recipients. The fact that we're celebrating in 2022 is just one more example of how the pandemic has disrupted things like scheduling that we used to take for granted. Postponing this event and shifting it online means we can celebrate while keeping everyone safe, and I thank Creative New Zealand for giving us this opportunity. When life throws challenges at us, the things we truly value become all the more important. Te Wakatoi Awards are a case in point, giving much deserved recognition to the artistic achievement and outstanding commitment of our leaders in Māori arts. I'm very aware that the arts sector has gone through a tough couple of years and that COVID-19 continues to impact arts practices, arts economies, and artists' well-being. The government recognised early in the pandemic that there was an urgent need to protect and enhance Mātauranga Māori in the arts. A key strand of our arts and culture COVID recovery program is Mātauranga Māori Te Awe Kōtuku, which supports iwi, hapu, whānau, and Māori communities to safeguard at-risk Mātauranga Māori. As a result of this program, I am pleased and encouraged that Manatū Tonga, Ministry for Culture and Heritage, and the Arts Council of New Zealand Toi Aotearoa, along with other partner cultural agencies such as Te Papa, Te Matatini, Heritage New Zealand, Pouhere Taonga, and Ngā Taonga Sound and Vision, have been able to support tohunga, mātanga, iwi, hapu, whānau, and Māori arts organisations to protect and revitalise distinctive Mātauranga toi around the country. In the destabilising and sometimes polarising environment of the pandemic, we need to feel anchored to our shared humanity and to who we are as people. Nothing can express these things as well and as directly as the arts. Māori arts and artists are integral to the artistic expression and the very identity of our nation. Today, better late than never, we recognise the winners of Ngā Taonga Toi a te Wakatoi. We welcome our new stars in the field and applaud those established Māori arts leaders who have played a critical role in advocating for, protecting and revitalising Ngā Toi, Te Reo and Mātauranga Māori. To all the award recipients, my warmest congratulations. Thank you for all you do and have done to whakamana ngā toi Māori arts practices, Mātauranga and communities and rohe around the motu. The awards you have won are a recognition of your contribution, past, present and future, and the powerful artistic legacy you are creating for Aotearoa New Zealand. Ofalahi atu, tēnā tātou katoa.
Ko te wahanga tuatahi o ngā taonga toe o te wakatoe urua ngā huru mātahi, ko te wahanga mō ngā manu pīrere. He wahanga e whakanui ana i ngā mahi toe o ngā manu pīrere e pau ana, e pīpi ana i te kōhanga toe. Toko toru ngā kaitoe i tohua e ngā kai whakawā ki te taonga nei. Ko ngā kai whiwhi ki te tohu nei, ko te hāna paiwai. Ko Maya Kane, rātau ko te hua manuka Luiton Apirana. Ko taranaki te maunga, ko Aote te waka, ko Tānga Hoi te iwi, ko Ngāti Tupā te hapu. Ko Waukena te papakainga, a ko te hāna pāwai tōku ingoa. I tipu ake au ki tāni waka, tēni work, no kona tōku pāpā, ko Rangitāne te iwi, ko Ngāti Mutua te hapu, o kona. Eni haere au ki te kōhanga rea o tāni waka, mai kona ki te kura kaupapa Māori tānu ati ki te wharikura. O Tamaki Nui Arua, te kura kaupapa Māori o Tamaki Nui Arua. I've always liked doing art, I guess. All of our teachers at Whariwānanga gave us like different advice, but it all kind of worked together. Israel Birch, she said, which I really liked him as a teacher, the main thing that you want to do is you want to play and experiment and see what you can do with that. Whai Erina said, kaupapa first, and then your medium will follow that. And then Whai Kura would always say, the medium will come after the kaupapa. So that's how I like to work on my stuff, based on those teachers. My koko, he passed at the beginning of level 3 lockdown, and his tangi was at the beginning of the level 2. My whānau grabbed some kawakawa leaves and they put it pretty much as a barrier between my koko and the whānau pani, the manuhiri and the paipai. I liked how we took, he tikanga Māori and we applied it to today. And then my teacher told me that was a really impactful part of the whole thing, and she said just to really focus on that. Nā reira, koina te timatanga o ku whakaro mo nā mahi i rora. Yeah. And then from there I just went, he mea ora, he me mate, and I just looked at the rau. Tēnā tātou katoa te whānau, ka mihi atu kia ranginui ki runga, kia papatuanuku ki raro ki o Rauwa Tamariki, ka rere hoki ngā mihi ki ngā tupuna, nā rātou ene o ngā mahi i timata, ko tōku anake ihi koe atu i taua rori, mihi atu kia rātou. Ka mihi hoki ki tōku whānau i whakai, kia mihi nei momo mahi kapo whakāhua ki te kāinga nei, i tautoko iau i roto i oku mahi toi, me ngā mahi kaupapa Māori, te maha hoki oira kaupapa. Nāre, tēnā koutou, ka mihi atu ki tōku kura, ara te kura kaupapa Māori o Tamaki Nui Arua, me te whariwānanga o Masi, ara te kunenga ki Pūrehu Roa, nā rātou i poipoi au, i roto i ngā koranga. Nā reira, tēnā koutou. O tira, huri noi te whānau, tēnā tātou katoa. Ko Mātiti te maunga, ko Maraitaha te awa, ko Te Poho o Ngai Tamuhiri te marae, ko Horauta te waka, ko Ngāti Rangiwaho te hapu, ko Maya Kane aho. I was always passionate about art. I was always creative and drawing pictures and finding anything to create, really. I was a part of a Māori Arts Academy at Rutherford College. Jeff Ruha was my kaioko. Jeff was basically the one who showed me te ao Māori and who introduced me to toi haukura. Having tutors like Derek Lardelli, Erina Kopu, Steve Gibbs. Lockdown was pretty awesome for me. I understand that it affected everyone differently, but I was pretty lucky that I had that time to kind of figure out what I was doing, and yeah, it gave me time to figure out this work as well and find my own style, which
was, very important. Yeah, very important to me now. As an artist, I always want to continue practicing, but to be honest, I don't want to use it as my main income. I don't want to put that pressure on my art. I don't want to stop loving what I'm doing. So I have actually found a new passion in museum and heritage studies. I am a weekend receptionist at Tairāwhiti Museum, and I also intern with the art curator. I have a really strong relationship with them over there. I've found a huge interest in pursuing that as a career, especially as a kaitiaki Māori, taking care of the taonga Māori. I'll never stop painting. I'll always paint. But I don't want it to be the only thing that I'm doing. I don't want to forget why I love it so much. I think that's probably the most important thing, is just to be brave and trust yourself. Thank you so much for this award, especially to my whānau for supporting me through all of my endeavours, and anyone who I met along the way who believed in me. I'm on my way, and this is just the beginning. And especially thank you to West Auckland for raising me. Ngā mihi. Ko tainui te waka, ko pirongi te maunga, ko kawhia te moana, ko Ngāti Kairo te iwi, ko Mōkaikainga te marae, ko te hua manuka tōku ingoa. I was about 6 when I just started making up adventures around the house, till eventually when I became a teenager, was writing my own scripts for things. Then I moved up to Auckland and I went to South Seas Film School. They've got an acting department there, and that was just the best training ground actually. In 2020, Te Pou Theatre gave me the opportunity to write a play, so they commissioned my first proper full-length anything really, which was called Lip Sync Kanikani Twerk-Off and was about whānau from the Tairāwhiti, because I had spent a lot of my teenage years there. The stories I'm interested in telling are about the real people and the real families and real relationships, and how there's so much beauty in the ordinary. And also I think my role as an artist is to challenge society and the rules that we've created for ourselves, being really specific with what I want to say, so that then I can build a story that people want to engage with, but I know they're going to come out with what I want them to come out with. I've got writing stuff and I've got acting stuff. One day I'd love to direct. I think we need more wahine Māori directors. I feel like everyone has their own story, so may as well tell it. E mihi ana ki ngā pou o tōku whānau, tōku mama, papa, tuakana, tūngane, tōku nene, rawa ko tōku hoa rangatira. Ko era ngā tangata kia piki tōku oranga me tōku wairua. Ka whakamanawa rātou i oku wawata hoki. Ki te whānau whānui, ngā tangata o te ao whakaari, tēnā koutou. Ko te manu e kai ana I te miro, nō te ngahere, ko te manu e kai ana I te mātauranga, nō te ao. Ko te tohu e whai ake nei ko te tohu hautūtanga auaha. He tohu e whakamehi atu ana ki ngā kaitoi, nā rātou te huarahi I para I whakawātea mo te hunga e whai muri ana. He mātanga kua roa e mahi ana I ana mahi, kua roa e whāngai ana I ngā kaitoe e tipu ana. Ko te kaiwhiwhi tuatahi, he pou wahine no te ao kanikani, he kaiarahi mo te ao kanikani rānei. Ko te kaiwhiwhi tuarua no te ao tango whakāhua, kua roa nei e hopu ana I ngā mahi nui o te ao Māori, hei taonga mo te puna mahara. Ko te tuatoru o ngā kaiwhiwhi he kai rākau, he tohunga whakairo, kai tito waiata, mātanga kōrero hoki. Ko ngā kaiwhiwhi o te tohu hautūtanga auaha 2021, ko Delina Wehi Paihana, ko John Miller, rātou ko Kireti Rau tangata.
Ki te taha o tōku mātua, ko tararua te maunga, ko ōhau te awa, ko tainui te waka, ko Ngāti Tūkorehime, Ngāti Raukawa, oku iwi. Ki te taha o tōku whaia, no te rohe o Waipuahau. Secondary school, I went straight on to the Performing Arts School. One of the things that we did was dance studies with an amazing woman called Raywin White, and she directed me towards, why don't you explore kapahaka or kapahaka in contemporary dance? And that kind of directed me on a pathway which has kind of continued for my whole career, really, which is about how to explore Māori identity, culture, history, stories through movement. My interest has kind of changed. At the beginning it was how to be the most excellent dancer, how to create the most innovative and new dance work, but now I guess I'm personally more interested in what is the impact, or how can you connect with community, or what is the, how does being a dancer working in Māori contemporary dance help with someone's own sense of identity or well-being as a practitioner. Currently in my roles that I'm working in the arts, I'm working as the Kaiarahi Māori at PANZ, the Performing Arts Network of New Zealand, and my role with Kiamo Festival, and in my independent producing work with Betsy and Mana Productions. I'm working towards keeping to create spaces and platforms for Māori artists to create their work, develop their work and present their work. I think what's next is continuing to grow opportunities and Māori-led spaces. We can be the directors, the writers, the choreographers, the festival directors, the festival executive directors, and really tell our own stories. I think that's the future. Tēnā koutou katoa. I'm privileged and humbled to accept this award today. I'd like to acknowledge all of my colleagues in the arts who have supported me throughout my career. In particular, I'd like to acknowledge Jack Gray, Justine Hohaia and Louise Portaki Bryant, who were co-founding members of Atamira Dance Company with me. I'd also like to acknowledge Stephen Bradshaw, who was a pioneer in Māori contemporary dance with the companies Taiao and Te Kanikani a Te Rangatahi, and really paved a way for me and others in the contemporary dance art form. I'd like to thank my whānau, my husband Jared, and my 4 beautiful children, and most importantly to thank and acknowledge my mum Isla and my late father Martin, who were always so supportive of me in developing a career in the arts. Ngā mihi nui kia koutou. Ko John Miller taku ingoa, e noho ana ki Akarana I Nainai, no te taha o taku whaia, no tai tokorau ia. Dame Joan Metch, she took me along to the first hui I photographed in Easter 1967 when the people of Bulls opened the Pariwahawaha Meeting House. For most of my life she has been incredible encouragement and support to me in my endeavours. Over 50 years ago, when I was at university, there were a lot of protests in the streets and various issues like the Vietnam War and All Black relations, sporting relationship with South Africa. I spent the all night processing the film and printing the 8x6 prints, which I was handing out to the fellow protesters as we marched out to the airport early the following morning to farewell the All Blacks off to South Africa. Finding myself on an old bus travelling up to Waitangi over 50 years ago with to photograph what turned out to be the first Ngā Tamatoa protest at Waitangi, meeting up with our famous poet Hone Tūwhare, also from the north, who was organising this hui of Māori artists down the east coast, and I ended up making a very what turned out to be a very fine coverage of this hui. Tangi for the late Te Ariki Nui, Dame Te Ata I Rangi Kahu in 2006. That would be one of my most important coverages, taking photos at that tangi. It's one of the things that really gives me great satisfaction is being able to provide photographs of
departed elders to their whānau. Kia ora tātou. I wish to thank Natalie Robertson, Ella Henry, Nigel Burrell and Hulea Sinajani for this nomination. To me, this award is recognition of the value of documentary photography that I and many other photographers have practiced over the decades, in recording for posterity events and personalities from the times we have lived in, so that future generations might have a valuable visual record of these eras. I wish to also acknowledge Dame Joan Metch, who took me along with her Māori studies students to the first significant event in Te Ao Māori that I ever photographed, the opening of the Parere Waha Waha Wharenui in Bulls nearly 55 years ago. I'm especially gratified when people recognised whānau members in my photographs and I can provide copies to them. I hope this award to me will encourage younger up-and-coming Māori photographers to tread a similar path. Nā reira, tēnā koutou katoa. Ko kere tīrau tangata tōku ingoa. Te te hiwaiwai oku, anā ki te taha o tōku māma. A ko pirongi e te maunga, wai pā te awa, tūheitia te tangata, te papaorotu, te marae, ko Ngāti Mahanga, te hapū, ko Waikato te iwi, ko Tainui te waka. Ngari ko te taha tōku nei pāpā, ara, ko Tahinga te maunga, Waikato te awa, ko te kumi te marae, ko Kukutai te tangata, ko Ngāti Tipā, te hapū, ko taku urungātu ki tēnei ao whakairo nei, nā te ki te ngātu i taua tahunga whakairo rā hone taiapa. Te wai āia, e mahi whakairo ana i konei i kirikiri rō nei. I reira au e māta ki ana i roto i te marea. E hoa, mai taua wā rā, papū wake ana rā te kōingoa te hihia, o te ngākau ki te whai tēnei huarai. Nō muri mai, i tūtaki atu au, ki te kraua Napi Waka, nā paki anō rā i poipoi. Te tehi atu o ngā tino tangata, i āwhina mai ia, ko te wharehui i Milroy, ko Imere Valion, ko ia taku pauherenga wairua, i roti te kaupapa nei. Whakairo for me and Maurako is a tool for transformation. We need to go there if we want to optimize our potential in that particular form, whatever form it is actually. If you want to win any challenge and any battle before you in life, preparation by hard work, total commitment and sacrifice for your vision. Refuse to limit yourself, let alone allowing anyone else to limit you. Me mō na whānui tōaronga. Ne? Kaua e mō na whaiti. Tūtahi e pirangi nau te tuku mihi nui atu rā ki a rātou. E āwhina mai au, mai te timatanga, a tairawa mai rā ki tēnei wā. Hoki anō rā te whakaaro ki a rātou te here nui atu a tangata. E rāno rā i a Pākariki mā, te wharehuia mā, Milroy mā, Napi mā, Irirangi mā, Imre mā, ai, rātou katoa. Nā rātou tēnei poipoi, i manaki, i tautoko, mai te timatanga. Tairawa mai rā ki taku whānau. Tata nei, taku hoa rangatira, me taku tama, a te tūaio, tai atu rā ki ao. Ben, te mea kaumātu o te whānau. Tairawa mai rā ngā mokopuna. Arana rāo ko Bronson. Tēnā koutou katoa. E haere tonu ana te pōtuku taonga mō ngā taonga toi o te Wakatoi. Ko te tohu nei, e whakamihi atu ki tētahi no te hunga hauā, e hāpai nei i ngā taonga toi. Ko te kaiwhiwhi, no te ao whakari, me ngā mahi hanga kākahu mo te atamira.
ko te kaiwhiwhi o te tohu toi iho pū manawa mō tēnei tau, ko Kara Waratini. Ko Ruapihu te maunga, ko Whanganui te awa, ko Aotea te waka, ko Rake te pauma te marae, ko Ngāti Rangi, rātou ko te Atiho Nui a Paparangi, ko Rongo Mai Wahine oku iwi, ko Kara Louise Waratini toku ingoa. For my birthday, my sister and my mum bought me a sewing machine, and a friend of mine said, "You've got a sewing machine, can you do some costumes for us?" And I went, "Probably, yeah, let's give that a go." And I knew for sure then that yes, I want to be in this industry, and yes, I love costumes, working with fabrics, building the characters up from the outside while the actors are building the characters from the inside. My design process is a very tactile thing. I mean, it's great to see something on a computer screen, but I love to hold things, I love to feel things. So whether that be pictures, images, fabric swatches, even down to ribbon threads and buttons, it's about collecting all these little bits of information and kind of putting it into a mood board of the character. I think my greatest accomplishment would be working on the Undertow series. So that was a set of 4 plays that started in the 1840s and ended the day after tomorrow. I love watching performers transform and really own their character because of the clothes that they wear. So currently I have 8 chronic illnesses, diseases and conditions. A lot of those give me limited amount of hours in a day. But the hardest thing about my conditions is that they are invisible illnesses. I'm really lucky to realise what I have got and be able to plan my life accordingly. I would like to thank all the practitioners out there that I have worked with in the past and that I will work with in the future. Every single experience has been an opportunity for me to learn and to grow and to be a better human being and to be a better costume designer and practitioner. I'd also love to thank my family who have always given me their full support in whatever endeavour I'm going on, who've always loved and cared for me and held me. And I'd love to thank the nanas. Every Sunday is the best day for me to spend with you and love with you and relax with you. So thank you. Thank you. Ko te tohu whakamanawa o te matatini, he tohu e whakamihi atu ana ki ngā ringa rehe o hine rehia o tāne rore. A nei te kupu a te mana whakahaere o te matatini a Carl Ross. Māwai e tohu te ara mo te iwi Māori e ko titi haere nei ki te ao huri huri e pōre atu nei rā. Ki ngā pare teitei o nei tau ruamano. Kua rite hoki rā ki te rākau e tere nei, runga i te ao o te moana o te kuaretanga. Ka ati rā tirohia mai rā, te ara tika, te ara hei whakahoki mai ki te hohonutanga kua mahu e atu rā teha. E maringi mai rā e ngā maunga, ngā aua, tai atu hoki rā ki a rā tau mā e. Ko ngā maunga whakahi, e rere iho ngā wai Māori, tai atu hoki ki ngā moana, ngā whenua taurikura, ngā hapu, ngā iwi me ngā rohe katoa o te aroa, tēnā koutou katoa. Nei te mihi o te matatini ki ngā kaiwhiwhi katoa o ngā taonga toi. Ko ngā mahi a tāne rore, rawa ko hine rehia, tetahi o ngā toi tawhito o te ao Māori. Nā, ko hari kua koa a te matatini, te tuku taonga ki enei e rangatira ai ngā taonga tuku iho. Māori performing arts within the realm of Tāne Rore and Hine Rehia is one of the oldest traditions of the Māori people. It is my privilege and indeed an honour to present this award, Te Tohu Whakamanua a te Matatini, to these legendary recipients,
who have given their lives to making memorable impact and positively contributing to te ao Māori whānui through their love and passion of kapaka. Ko ngā manu tiori tērā no te aitanga a māhaki, rauatahi ko te pāpā tērā o Ngāti Rangiwiwi. Kua roa te tokorua nei e poipoi ana e ngā mahi haka hei ara ōranga mō raua ke whānau o tirā mā o te aroa whānui. Ko ngā pau o te ao kapahaka no te rohe o te tai rāwhiti me te aroa. Ko ngā kaiwhiwhi o te tohu whakamanawa a te matatini mō tēnei tau, ko Tangiwai Ria, rawa ko Trevor Horowaiwai Maxwell, kia ora mai anō tātou. Kua hititi tōku maunga, ko wai hirere tōku awa, ko pārihi mānihi te marae ātea, ko Ngāti Wāhia me Ngāti Kōhuru o Kuhapu, ko te aitanga a Māhaki tōku iwi. We grew up in haka with lots of direction, having to do what you're told to do at this moment right now, and not the next blink. Auntie and uncle had the last say in everything you thought, and you got to it just became a part of the way you accepted life. All of my whatever it is I've put into the haka world has come from that leadership, Uncle Bill, Uncle Kani, Ngāpo and Pēmea, and with George and I. If I want to mould a group of people to what I need, because I see and I feel that these emotions will raise the roof, then I will put into place systems, processes, and whatever it needs to grow that group to that space. If it's a group of 5 or a group of 40, then that happens. How well the group is looked after, who's responsible for that, and every time I'm driving that. This year my focus has been about how to successionise Waihirere to the next space. We are who we are, and whatever it is we're doing at this time is correct and right for us. Always work to be courageous, to take a step where no man has ever gone before, and do it valiantly. Tu mai rā ahi titi, te pari karauna, o Ngāti Puna, o Waihirere, e hikama, haka tata mai whakapiri mai, tauti mai rā. For all of them, from Uncle Kani, Uncle Bill, Auntie Te Hau Mihiata Kerekere, Ngāpo and Pēmea, Baba Nen, and George Ria, and then for myself. And all of us from Waihirere who have had haka in their lives and who have been a part of haka for forever. Thank you. Thank you to the administration of Te Matatini and Aotearoa Māori Performing Arts for giving once again this tohu to Waihirere. So on behalf of all of those tipuna of ours, thank you from the bottom of our hearts. While haka has been a part of my life, it has opened many doorways for me and the people of Waihirere. Ko te arawa te waka, ko
ko tiheia te maunga, ko te wai mimi o peke haua, te awa, ko tarimano, te marae, ko tawake heimoa, te tangata, ko Ngāti Rangiwewehi, te iwi. I was born here at the grandmother's home, the end of Maxwell Road. Everybody influenced me in some way to have this passion for kapahaka, Maori culture. Atareta and I, we were chosen to attend the 3.5-month tour of the New Zealand Maori Theatre Trust to travel the world. Our people from home here came to us after we'd travelled back from many of those opportunities and asked us if we would take our senior group at the time. We tutored the group proudly and pleasingly for 35 years. Joining us was one of the finest kapahaka performers that I have seen in my lifetime, Irirangi Te Akiawa. And hence, not only being tutor of the group back home, I attended all the meetings I could of the Te Arawa Kapahaka and have chaired it for many a times and still do at the moment. And even I was on the board of Te Matatini with wonderful people. I think kapahaka is in a very healthy state. Tēnā koutou katoa. I would like to thank Te Matatini for this prestigious award. And also, I'd like to thank my humble tribe, Ngāti Rangiwewehi of Te Arawa, for nurturing me, looking after me over many, many, many years. Mā te atua koutou, e manaki, kia ora no tātou katoa. Ko te tohu a tā kingi I haka, he whakamaumaharatanga ki tēnei tupua o te ao Māori, he whakamihi atu ana ki ngā paukuia, paukoraua, e hautu ai, e haumaru ai I ngā toi Māori. Ko ngā kaiwhiwhi o te tau, no te ao Puoro, a kahurangi Gillian Karewa Whitehead, rāua ko te tangata tā kupu, pu kōrero hoki, a takuta Hare Williams. Ko ngā tātua te waka, ko moao te maunga, ko tauranga moana te moana, ko Ngaiterangi te iwi, ko te ngāre te hapu, ko Gillian Whitehead aho. I knew I wanted to compose. In fact, when I was 17, I wrote a letter to my parents saying, I want to be a composer and I'm going to write in the style of Dufay, who is a 15th century composer. My highlights, well, there's a few. One of them was the opera Tristan and Isolde that I wrote, which really sold me on dramatic work. And there was another opera, Bride of Fortune, which I did with the Perth Opera Company a few years ago. Pieces I've written with Fleur Adcock. One was called Hotspur, which is probably one of my best pieces, and another one on Catherine Mansfield called Out of This Nettle, Danger. But a good piece, not too short, not too long. It's the right size for the material it's got. It's one where the balance is good, where the proportions of the piece are right. And it's probably had a good performance as well. You can tell whether a piece is good when you hear it with an audience, because you sometimes hear
people shuffling and coughing. And sometimes you hear an audience as a whole go very quiet, and that quiet stays for the rest of the piece. Then you know you've written a reasonably good piece. Be curious. Don't have set ideas. Explore there. Take opportunities when they come. It's a real honour to be given this award, which has gone to so many senior and wonderful people over the years, and to be part of that group of people. And this is a journey I've been on for many years, and there are so many people who have been part of this journey for me, hundreds of people, and without them, none of this would have been possible. So I just want to thank everybody, family, friends, performers who've been on this journey with me. Thank you very much. E whānau mai a hau ki tūranga nui a kiwa. Engari au tino ngoki ana, ka mauri au ki ohiwa. E taku kuia me taku krau, e rimahara au ko te waida emana. I evolved a love of art, a love of language, a love of oratory, a love of the narrative, the stories that were told to me by my grandmother. And the Bible still became the formative part of my development in language. That was my burning desire to become a school teacher. So Ardmore Teachers College, I think, helped us as Māori students, as students coming from rural New Zealand, to develop fully intellectually, emotionally and spiritually. Teaching at Matauri Bay helped me to really galvanise the whole community, the environment, the elders there and the people there who taught me a lot about teaching. I was given the task to ensure that waka, each iwi had the opportunity to build waka. It turned out to be 21 of them, and mounted for Waitangi Day 1990. And the waka became an emblem for New Zealand to move forward. The Treaty of Waitangi started to enter classrooms, primary schools and secondary schools. That was a watershed moment in New Zealand's history, and I was involved with teachers. Part of my job was to go around to schools and see how they were doing with the kit that was put out by the 1990 Commission. And later on I had a job with the Waitangi Tribunal, organised hui with John Rangihau on each of the marae where claims were being prepared. My job was to translate the information in Waiata. And art played an important part in the transition in New Zealand. So a lot of my paintings about ringatu, about the connection to land, to water, and to the essence of our forest. If you keep assaulting those elements, ko te tangata te utu, human life is the cost. And I want to exhort to our young people, to tell our young people, don't give up, just persevere. When you set a task, make sure you take it through. Ti hei Māori ora, e mihi ana rā kia rātau ngā waihotanga ihoa o tātou mātua tūpuna. Ko tēnei taonga whakahirahira, ko hia nei ki runga ki au I tēnei wā, me ki mano te katoa. Kia Kingi Haka mā, kia Cliff Whiting mā, Pine Taiapa, te rangi Māori hetet. Heke nuku mai Busby, rātau kua ngaro I tēnei wā, no reira kia koutou takoto mai te moenga roa, te moenga tawhiti, te moenga
e uai tāko tau moe, takoto mai rā. Ko te tohu e whai ake nei, ko te tohu whakamaumahara kia ngoi, kumeroa pe whairangi. He taonga ka tohu ai te taurawhiri i te reo Māori. Anei te tumuaki o te taurawhiri i te reo Māori, a ngā hiwi apanui. Hoi anō, e te iwi, tēnā tātou katoa. He ao hurihuri tēnei, he ao rereke, engari ki te haere tonu ngā toi Māori, ana nei kei te kōrero tonutia, tō tātou reo Māori. Nā reira, e manuare kāna te taurawhiri ki te tautoko i tēnei tohu, te tohu aroha mō ngoi kumeroa pewhairangi. He tohu e whakanui ana i tō tātou toa reo Māori i roto i ngā mahi toi. I tēnei tau, ko te kaiwhiwhi o tēnei tohu, he wahine rangatira, he wahine no muri nei i tohu ai ki te karangatanga kahurangi. Ko ana mahi, i roto i tēnei tau, me ngā tau maha, ko tahake nei, he mahi e whakatairanga ana i tō tātou reo. Te wā i tua ia i te kēmu whutuporo i roto i Ingarangi, ki te waiata mai i tō tātou waiata matua, i roto anaki te reo Māori, te tahi āhuatanga i puta te riri o te kaikiri, o te hunga whakahe i te reo Māori. Nō muri nei, nā tana kaha ki tēnei mea te reo Māori, i puāwai, no te tau kua hipa, i piki te maha o ngā waiata reo Māori ki roto i ngā rārangi, huri noa i te motu. Nā reira tēnei au i mihi nei, ki te kahurangi henewehi mohi, mōna i kaha nei ki te tautoko, ki te whakatairanga i te reo, i te tau kohipa. Nā reira, tēnā koe, e te rangatira, tēnā hoki tātou e mātakitaki maina. Ko kahurana ki te maunga, ko ngaruroro me tuki ngā awa, ko take timu te waka, ko Ngāti Mihiroa te hapu, ko Ngāti Kahungu te iwi, ki tōku taha o ngai tūhoe, ko Ngāti Koura te hapu, me ngai tūhoe, te iwi, maunga pohatu, te maunga tapu. Te kau oku tau i tīmata mātou katoa te whānau, ki te aku te reo Māori. I rungo mātou ki etahi o ngā reo o Nehera, i mea te wiata, Isabel Cowan, wera kapahaka o Auara mō te mahi waiata, ki te rungo ki te reo, ki te ātāhua o te reo, te rere o te reo. I haere atu au ki te whare wānanga o Waikato, kei reira a tā Timoti Kāretu, te whare huia Milroy, me Hirini Melbourne, i ako mai iau i ngā huatanga o te ao Māori, te ao Puoro, te ao Taonga Puoro, me te mahi a te kapahaka. E rima te kaupea ngā waiata i hopu mātou mō tēnei kaupapa. E haere ki ngā kai waiata, ngā kai tito waita, ki te pātai atu i a rātou. Kei te pirangi koe ki te mahi tēnei mahi, te nuinga, ai, ko tēnei te timatanga o a rātou whai tēnei huarahi reo Māori. Ko te mea nui, ki te whai tōu ake huarahi, e hara taku toa i te tō takitahi. Nā te katoa o tātou, e whai ana nā te katoa, e hara nā te tangata anake. Tēnā rawa atu koutou katoa mō tēnei honore, mō te tohu nei, mō taku mahi engari, e hara taku mahi, te mahi takitahi. Nā te tautoko o tohu whānau, me te katoa o kuhoa, e tautoko o tēnei mahi. Tēnā rawa atu koutou katoa, tātou katoa, mō tēnei honore, he kaupapa tūturu tēnei ki te whakanui
e te kaupapa Māori, hoi anō, tēnā rawa atu tātou katoa. Ko te tohu o te wā, ko te tohu o te papa tongarewa o Rongo Marairoa. He tohu e whakatūria e te whare pupuri taonga o te motu o te ao a te papa tongarewa. Anei te kai hautu Māori a Arapeta Hakiwai. Tēnā tātou e ngā kaunui ki ngā mahi toi ata Māori. Ko te tohu o te papa tongarewa Rongo Marairoa, he tohu e whakamihi ana ki tētei hautupua, he niwha e wana ana ngā toi a ngai taua. Nā ko te kaiwhiwhi, ko hoki moana te rika hikerangi. Nā kia ora koutou katoa e titiro mai nei. Ko te tohu o te papa tongarewa, he whakanui te tangata ko eke ki te taumata teitei o te ao toi Māori, me tana kaha ki te manaaki i enei taonga i Aotearoa. Ko te tohu e whakanui ana i te tangata ngā kaunui, kaha ki te mahi, ki te whakaako, ki te whakapākari ake i ngā toi Māori. Nā ko te kaiwhiwhi a hoki moana te rika hekerangi, he wāhine kaha, he kuia i whakapau kaha ki te whakaako i te reo Māori, ki te tini me te mano, i ngā taumaha haere ki muri, haunga noa, ko te kaupapa whakahirihira a te ātārangi. He kuia i manaaki i tiaki ngā taonga a te ao Māori mo te wāroa. Ko ia nei he kuia whai mātauranga, pautikanga anō o te whakāturanga taonga o Ngai Tūhoi ki te papa tongarewa i te tau 2001 ki te toru. Ko ia anō tētahi o ngā pukinga o te rōpū matua o Karanga Aotearoa o te papa tongarewa, he kaupapa nui tērā ki te whakahoki mai ngā tīpuna Māori me ngā karapuna o te iwi Moriori mai i rā wāhi ki Aotearoa a ki o rātou takiwa. Ko i haere, ko i anō i haere ki rā wāhi ki te ārahi tērā kaupapa nui nā rungi te tika me ngā tikanga. He kuia me ki he tohunga a hoki moana e manaaki nei te ahurea Māori. Nō reira, kia ora koutou katoa. Ko hoki moana hau, ko maunga pohatu, maunga pārahara hai muri ake ia tāua nei, ko Manawaru, ko te rewera, tēnā hapu, ko te paena, ko whiarai tuake nei, koinei ngā waku hapu, ko Hāware, tēnā punua ko awa. Me tīmata o te pēr taku kōrero mō te papa. Wā tuatahi i haere ai mata ki Poihākena. Katahi māu ka hiri atu ki roto i te wāhi kai reira ngā tīpuna nei. Ka tahi au ka kapa taku ngā kau. Nā te mea ko te wāhi i reira ngā tīpuna nei i runga i te tēpukai. Wā rātau, tā rātau tēpukai. Me taku whakaaro, me taku mea kauau hai, hai tutu, kare māku ki reira. I tua atu tērā, he rawe tērā haere i pēnā noi Yamato i haere ai ki Amerika. Engari ko tērā haere, ko te whakarite haere ngā whare wānanga, ngā whare pērā ia te papa. I tēnei wā kai te pērā tonuhia. Kāre anō kia kitea, wētahi hoki kua kitea nōhea, nō reira ko wērā ka whakahokia. He kotahi atu te hāngai te whakahoki. Engari ko wētahi kai te kitea, kāre kau te mōhiohia nōhea. Nō reira, he māha kai te papa e pupuri ana. Te rawe o te manaaki o te papa i ngā taonga nei. Te rawe o te manaaki o te whakahaere a te papa i ngā āhuatanga manaaki i ngā tūpuna nei. Me te rawe tonu o ā rātau mahi, ke au, pārekareka ke au, i ngā mahi a te papa. Tēnei te mihi atu kia koutou, te papa, Tongarewa. Arapata, Kuroko Carol,
me wā kōrua kai mahi. Kōrua rawa atu i whakaaro ai kia whakawhiwhia tēnei o koutou kuia ki tēnei tohu nui rawa atu. Kāre i te aro iau, hea he kōrero, tika hai tuku atu kia koutou. Hoi no ko tāku, tēnā rawa atu koutou, kia ora rawa atu. Hai kona noa kia i raro ngā manaakitanga a tō tātou kaihanga. No reira, kia ora rawa atu. Kua tai tātou ki te tohu whakamutunga o te tau, te tohu aroha ki te ariki nui, te ātairangi kāhu. He whakamānoa, he whakamiha, he whakahonore te kaiwhiwhi o te tohu nui nei, ko te māngai mo te kingitanga, te mokopuna o te ariki nui te ātairangi kāhu, te tamāhine a Kingi tū heitia, ko te puhi ariki a ngā waihono i te pō, Paki. Tēnei ka eke ki ngā huinga takatū nui o rangi. Ko ia rā te tarenga mai o ngā pane ariki, kei pō uriuri, kei tohi o whakauenuku. Mai o te mauri o te tika, ka heke, kia Kingi tū heitia, pōtatau te wherowhero te tuawhitu, pai mārire. Te Kingitanga is proud to again support Te Wakatoi Awards. In times of difficulty such as these, the world looks to creative arts for comfort and joy. Tupu te toi, ora te toi, whanake te toi I ahu mai I Hawaiki. These awards celebrate and honour Māori art and the contribution made to our culture through the arts. Kingi tū heitia remains humbled that the Premier Award carries the name of his mother, our late Queen, te tohu aroha mo te ariki nui te ātairangi kāhu. E mihi ana kia koutou katoa, e ū ana, e hāpai ake ana I ngā mahi toi, I ngā taonga tuku iho a o tātou tūpuna. Ko te kaiwhiwhi o tēnei tau, mo te taonga toi, te tohu aroha mo te ariki nui te ātairangi kāhu, ko Rāwiri Paratene. Kia ora everybody, I'm Rāwiri Paratene, also known as Peter David Broughton. I'm from Ngāpuhi and from Te Rarawa and also from Ireland and also, of course, from Aotearoa. Shakespeare that I did was Troilus and Cressida, and that ended up being my favourite play. We did that at the Globe. Greatest shows that I was in, it's about Jacques Brel. That was a fantastic show, and we did that in Auckland at the Mercury and also in Wellington. The first gig that I had on TV was Joe and Koro, and I did a lot of work in Dunedin. That's where I did play school. It's one of my favourite cities in the world, actually. It is beautiful. And I had a couple of auditions with Nikki Caro, who wrote and directed. She told me later that I got the role on the first audition, and I thought, well, why did I have to do two? I have my own ways to work out about my characters, and to work with Keisha. Oh my gosh, that is one of the greatest actors that I've worked with. And with Cliff,
It's very much a highlight. We are respected all over the world. I'm very proud that I'm part of that and that I've been a great part of that. Yeah, and so I think about the young people, the young Māori, the young Pacifica people. The world is our oyster. Kia ora tātou. I'm very honoured to receive this, and especially for the young actors and dancers and all of the people who are performing artists. I am very, very honoured and very happy to receive this great honour. Thank you very much. Tēnā koutou e hikama, ko taira ki te mituna mai o tō tātou hui, te whakanui i ngā ringa rehe toi o te tau 2022. Ko te tūmanako i pai tā koutou noho mā takitaki, mai ki te whakarongo i ngā kōrero nei. Me te urupea, te hiahia, ki roto i te wairua, a tēnā, a tēnā, a tēnā tātou. A tēnā tātou katoa. Kia whakakapihia tēnei wāhana ki te karakia. He honore kōrea he mai ngā rono ki te whenua whakaaro pai ki ngā tāngata katoa. Kia ata whai mai hoa kia mātou i tēnei rā, ko tatari nei ki mātou kia koe. Ko koe toni hei ringa ringa arahia mātou i tēnei rā. Hei whakaora no i a mātou i ngā wā o te raru. Koe a mātou ka whakamoimitu, ka whakakōria ki tō ino tapu. Amen.